for 100 dagiti bestida alakom. Sana bali tasuki nakman. Mala, agpili ka nga rudan. Di mo ibagbaga iti daduma at 3 for 100 lang ti binaydam Nalawag ka day, sante. Ay nawaw, agyaman aklaunay manang linda. Cash titad mo Saan mabalin ti utang tapno adda igatang ko manan iti ilako. Iwen ka di ka madanagan manang. Adda cash ko. Si kangarudan ti makaambong agpili. Ayaban nakto inton makapili ka. Adda labiit aramidak iti kusina. Ariglado manang, sana bali tasyak lang ba't ti customer mo ita. Kasano mo ngayon dayta? Upat tinapili nga 100 lang mati kwarta. Ay amokon. Ibulsak to'y maysa. Sana bali ta na ingpis mo't. Santo na madlaw ni Manang Linda. Kumusta nga sante? Nakapili ka kadimot laang? Ay wan, nakapili akon Manang. Mala, mudtoy nga rudan ta isupot ko. Pasensya ka no nabayaganak. Adu nga min tinaramid ko iti kusina. Ay, okay lang, Manang Linda. Nasaysayat mo't kit di at nakapili ak mo't nasayaat. Oh, at to'y tinapilik. At to'y matibayad ko. 100 pesos for 3 pieces. Tain bagaking ka Di mo ibagbaga 100 pesos lang ti binaydam. Ang mga naumapal ti daduma customer ko. Ay, no. When ka di Manang Linda, relax ka lang. Ay, nawaw. Anyang ay taimbulsa masanti anak ko. Siyempre, bado ay unay kan. Insilupin mo ko mamat Tapno sanda panunutan na dinakaw mo. Shh! Tangiwat mo nanang. Talaga saan ko abinayadan dayto Anya? Ay, binayadak mo dayto'y talo nanang. Kasla free item kumaten di ka kararapid si kasante. Di ka kadimabain na dagiti bado nga us-usaram ka nagapo iti takaw Nanang, kas na ko nakitayan. May salang tisan ko binayadan. Manulaang ngay mo tikas tayo ili. 10 pesos lang ba't dayta? Anya! Sa dino ti papanam, Oliver? Mapanak itayan ni Manang Santi, Manang Linda. No sa anak nga bidot, dagiti tools mo, tinakabaks nga imot mo. Yes! Agpa-home service ka no ni Manang Santi. Kasta ka day. Usto tapno adamot pagkwartaam. Ay, wan nga ron. Isupay nga igatang iti bagas. Pudno day tabakla. Naglalupay ka, nangingin at magatang ita. Ay, nagpatuloy akon. Sigurado nga guruuray ni Manang Santi iti balayda. Sige, agan-anad ka bakla. Sa akto agpamanicure, numalpas ko ti agdalos iti paraangan may. Ala, itiks naklat naman ng Linda Asidag lang mo ti balay mi. Aday tanalpasan. Nadalos sa kunti kukum. Adamatan cutigs na Manang Santi. Ay, nawaw! Agyaman naklaunay bakla. Ay na, magustuak ti disenyo kay naramid mo. Awan anyaman na. Adto iti bayad ko. Anong sampay lang ti 50 pesos Nayunak to inton sumaruno. Anya? Uy, saan mo't 50 pesos tinagtulagan ta 300 ko matibayadam. Si kakit dimot? Di nakadikan iti discount, Oliver? Suki nakmat? Well, suki kayong ay na nagdakkel mo't unay deta 250 a discount yun. Kat mano ako ko ti dinalusak. Ada pa'y cutics na. 10 plus 10 equals 20 ako ko. Manicure kan pedicure daytan. Ay na, bakla. Di ka nagreklamo. Awatam kit din. Intun kon ibabawig. Apay kasta ti lang ang bakla.
Kumusta ti home service mo? Ay, masurunak iti dayjay a tao. Ay nawaw, apa yan? Kasano 300 kumatibayadan na. Ang amom, 50 pesos lang tinted na. Anya? Suki ka nung amin. Isa arumba nga da discount naman ang. Iso pa yan, tiag desisyon nung mano tibayadan na. Ay, talaga akas taday taasante. Nauyong kan kurito. Di na amo ti agbayad iti husto. Ay, pudno na unay. Kundi papintas, awan ka ang pagbayad na. Masurunok ka talaga. Ne, adamat gayam lakom abuts manang Linda. Wen, second hand lagi ta. High quality mat. Ay nawaw, magustuak man da ito'y abuts manang. Gatangag man iti 300 pesos. Saan at 300 pesos day ta? Manungay nga rod. 500 pesos. Ay nawaw, nakangin-nginak at second hand pa. No ijay ili ang mga no 150 la da ito'y. Di mapan kay jaile, ijay kan agumatang. Alan ama ng Linda. Sa nabalit a suki nakmat. Suki ka ngam kanayon mo mat atawaran dagiti lako. Ure adu ti gatangam no kasta kanayon. Malugi ak mata. No di mo kaya't di saan lang. Kukwam pa na kita abuts. Ay nawaw. Nasalaw ko ni Santi di tadalan ni tay. Kuskus sila pan nakit din, linda pa kay. Nasakit lang tinakam na dayta babae gudo. Ay nawaw. Ada ka diti sa inyo ang nagkinawatan. Diyak lang inted ti lakok iti presyo akayat na. Kasta una yan ti panang kusilap na kanyak itay. Anya? Isupa yan ti agdesisyon. Pag-aso nga itagatangan na kano iti 300 pesos ti lakok abots. Talagang abusado day diya customer. 500 di presyo tila akong abot san ka de. Wen, iswa sa anak ngay manugot iti kayat na. Agruam mutan. Di awanan ti sukim. Ure awan ti sukek no kas ni Santi matlaang. Lugi negosyo no iso ti customer. Kas kuman ni baklay di kalman. Nagpa-home service kano ni Santi kenkwana. Hindi ko, 50 pesos lang kano ti binayadan na. Anya? Dayta ti pudno. Iso ano siya? Banday ta Santi dito istor ko. Bang Rugita, saan kayon agumat gatang iti tersena ni Linda? Ay nawaw, iti ay niyaga pa saan ti anak kaw. Di na amo nga iwanan dagiti customer na nanang. Anya? Day tatipod no, isungain ton sumaro no, iti tersena ni Gracia ti paggatangan nyo. Ay, ambangan no, adala ang matsa nyo, nagkinaawatan anak ko. Ay nananang, no siyak ka talaga, saan akong agumatang iti tersena na. Never over my dead body mata. Apay nga bendaya. Nakangin na tibot sa alako na nanang. Ibag kumamat no ikanak iti discount ta suki nakbat. Ay nawaw, agnignegosyo ni Linda. Mawatam kumamat ano di na ita dagiti lako na iti presyo akayat mo. Nariga mo pima no isupay ti pakalugyan na. Sa dino man ti papanam, Oliver, mayat matisap mo. Siguro, adda man ang kalugaran tayo ang nagpa-home service. Adda manang Linda. Ni Santi manen. Ipakulor na kano ti buok na. Anya, kat no kurang ti inbayad na kin kay di napalabas a bulan. Ita, mapan ka manat. Apay kiti nasaan? Kasanungay no kurang man ang ti ibayad na. That's okay. Anya, awan na, malugi ka bakla. Hay! Watch and learn, manang Linda. Una yan ti kasta akatawan bakla. Kasla dadakas a plano ma. Sigurado ako urang ti bayad na dayjay. Angem sa nabali. Siya kunti agad just para iti budget na. Ay, sakbi ako layak ti buok mo manang Santi. Singiren ka pa nga umuna. Ay nawaw,
Kulayan pa'y mat buok ko. Itad kung tumatlaang tibayan. Ay, payment first itan. Unay ka na bakla. Bayadak tumatlaang numalpas. Jakol kulay tibuok mo. Aging ka nga awan yawat mo abayad mo. Ay, nawaw. Ato'y ti 250. Umanay mat siguro daytat. Nalakalaang matiag kulay itibok. Kan mabit lang mat dayjay. Okay. Nalaka ka kasarsarita. Ala, agtugaw ka ang tarugyan ta. Sigurado ang abagay ko bakla. Oy, nalpasan na ng santi. Na-blower kung tibuok mo. Nag-date man? Talaga, kasta Ala, iawat mo ti saraming bakla. Takitaak no bagay kumatlaang. Masigurado ka magustuhan tinaramid ko, Ash Gray ko naman. Hoy! Ay, nawaw. Anya tinaramid mo itibok ko bakla. Apay ngay akagudwala ang tinakulayan. Saan matabalans? Kat, 250 lang mo ti binayada. Iso akagudwa lang mo tinakulayan, Ay, nawaw. Okay, go na ako, yes. Adapay ngamin sumaruno a customer ko. Inakon! Ay, mabit lang bakla! Basol mo malaang, no apay akagudwala ang tikinulayan di bakla, anak ko. Kitaan niyo mamata ng tilangak. Nakababain ka nagiti karoba. Kasano no panunutan dang agbalak iti kastoy alangak. Ay, nawaw. Anya nga ron nga iti maramidan tayaw. Kurang mo nga min timbayan mau. Agsumbat day dyan nga Oliver kanyak. Talaga nga i-post ko ti rupa na iti Facebook. Na, kasano no i-post naman. Nagiti pa ng luklukom kan kuana iday. Namin ang nagpa-home service ka kan kuana. Ngam kurang mati baybayad mo. Sika pa yun ti agdesisyon no ba no ti ibayad mo santi anak. Panagkunayo ka di nasaya ti kastoy nga inaramin na iti buok ko nanang. No siyak laang. Husto. Gambayin day talaang mati binayadam. Saan mo't piman ang libre na iti chemical nga us-usaran na anak ko. Ay na. Inton maminsan. Agbayad ka gamin iti husto Saan anasaya ti agbalin ako ripo. Nagpapada tayo lang mamangmangan. Agpapada tayo nga agkasapulan iti kwarta. Nalabasang tananaruay naging santing agsasarita iti paraangan day tay bakit. Kat, Kagudwala ang tibok ni Santi anak kulayan. anya? Isugayam ang nakahod ni Santi, iti namingsan anasabat ko di tadalan. Day, tatiganaban na. Na, kasta pa lang mo tibagang bakit. Di ko na siguro pat saan ang mauman ni Oliver kinkwana. Kanayon namin, abaratan na dagiti serbisyo ni Oliver. Kanayon akurang ti ibaybayad na. Anya nga ita? Ay, iso magagayam Talaga bimalas. Si kaman mo't piman ti kanayon ang maluko kan malugi no di ka mauma. Wal mo ta. Barang isang tipag nakman da ita Santi. Pudno ka di tinadamag ko, Oliver. Anya na damag mo, Manang Linda. Kagudwa ka no lang tibuok ni Santi ti kinulayam. Pudno ka de? Ay, nawaw. Pudno. Kasano, 250 lang man ang tiinted na bayad na. Agyaman ta half ti kinulayak. Saan na nagungat? Abay kuma, katintad ko mo ti serbisyo binayadan na. Sigurado nga adumanan ti sauna dayjay. Ay, sana ka mabutang. Di orag sango kami di barangay hon. Namin na pinagbigyak, gaputa ka na yung nakmat ngarot akulitin. Umay pa yung balay no jak replyan. Nangam dilat ta makarik na. Talagang abusado. Mapanak iti ayan ni bakla nanang. Kita manan asante. Di ka manan mapanidjay tapno makiapa. Ay nawaw. Wan ka din nanang.
Mapan ko lang ipasimpati kinulayan na buok ko. Ay, agbayad ka nga min iti husto. Wanan nanang. Isungarod ganin na yunak ti kwarta nga inalak. Tatno mai-full payment kon. Iti kasta, mayat ti serbisyo nga ipaay ni bakla. Kasta asan ti anak. Saan anasaya at ti sobra kinakuripo. Aglalo pa'y kat saan mat a basic needs ti agpakulay. Agpamanicure kas kada agpapedicure. Wala nang. Maawatan kayo. Basol ko amin. Inapusok ti kinaimbag ni bakla kanya. Kan uray ni Manang Linda. Anya ti masapol mo, Manang Santi? Umay ko kumay pasimpatoy buok ko akinulayang bakla. Mabalin mo't siguro na kumpleto mo. Antap no, kumpleto ba't ti bayad ko. Ay na wow, itaman pa'y. Pasensyakan no nagbalinak nga abusado. Pasensyakan, no kanayon ka abaratan. Ay, imbag man ta naka-Ameriskan, Manang Santi. Well, bakla, gusto ni nanang. Rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay, kadagkapita pa nga rod, Isimpakto ako layan ti buok mo, kalpasan ti panagkapita. Basta agbayad ka iti husto, Wan, promise. Agbayad ak iti husto. Tapno damat gunggunam, Ay, uray kan Manang Linda, Di ka kumagbalin ako ripot. Di mo kumamatan baratan tila ko na. Tamano lang mo ti patong na tila ko na, Wan, mapanak tumat iti ayan na, inton madamdama. Oh, adto iti bayad ko bakla. Kumpleto day ta, Ay, thank you. Awan ti rumbang nga pagyamanan bakla. Ngamin, rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay na, ano kasta ka na yun? Sa anak ama uma amang papintas kada kayo, Manang. Wan riban maten ti sumaro no nga iurno nga. Okay, itiks naklata, Wan si kalaang ba't tinalaing a beautician dito'y lugar tayo kat. Agyamanak, Manang Santi. Agyamanak ta nagbalbaliw kan. Di tayo kumagbalin nga abusado a customer. Agbayad tayo iti husto. Tapno mayat mati serbisyo, wenno produkto a maawat tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kaya man ni Gloria, best friend mo, inton sumaron na alawas, Manang Lisa. Best friend mo lang Ay nawaw, si kakit di Best friend mo dahi dyan, di high school ka, saan ka di? Best friend ta idi. Ngam saanan ita ko nama. Kat no close kayo mat iti dahi a Gloria idi. Wan ngamin. No isuti ka duwaket na pintasa, kiti pa nagritnag. Ay, nako. Oray siya mo Kita man no agkukuyog tayo atalo idi. Kasla iso ti alalay ta. Puno launay dahi ta. Nagkutumpay si ka. Naimbaglakit din Tadapay ti mayat ang mga lakan kwa na. Kas babaunan ijay abroad iti kas jay alangana. Hay, naku nampay, Manang Lisa. Kasla di ng tupay ka ba ilang nagtrabaho? Anya man ang tikat katawaan nyo kan ni bakla itay, Lisa, anak ka. Adayo kayo ng mangingga dito'y balay kat mangagko ti katawa yaw. Ni Gloria akalugaran tayo nanang. Iso ti topic mi itay. Ay nawaw. An-anwan na kayo ayan ni Gloria. Ay, jak maawatan no apay nga aging gaita. Kat idadanas yun jay tao. Wanaw, umapal kayo laang kankwana.
at dalaang nalagip mi kinibakla nanang. Ay nalisa na kaw. Baliwan nyo kumantikas na nga aramid yaw. Saan anasaya at nga idadanas yo ti padayo at tao. Aglalo pa ay kat gayam yumot ni Gloria. Ay nananang, uray no nagbalin agayam mi ididay di ag Gloria. Saan kami latang agka-level. Anya, day tatipod no nanang. Kitaan nyo man no agkukuyog kami at talo idi. Kat iso ti agro-pro pang alalay mi kin ni George. At dalimabas at tricycle bakla. Nairupaam ka din no asino tinaglogan. Medyo adayumit nga min. Iso atsak malasin na sino. Amangan matno ni Gloria day dyan. Ay nawaw. Imposible ni Gloria dahil dyan. Nagkutong ka nagnisit ni Gloria niya. Amangan no limok magmatang. Dahil tatisan tayo asigurado. Amangan no adumot dun ti tinumtumar ng agas. Tapno laang aglow up. Oh, da kayo adwa. No awan tinasaya at ngay pagayaw. Ha? Agtanda kayo latan. Saan aday ta kumkumpurmi at tao ti mapanyo imarmaritais. Ay nananang, di kay kumamat agsao iti kasta iti sangwanan ti gayem ko Awan lak mangeg ko adi Gloria, Gloria, Gloria. Gloria la akanayo na ti mangmangeg kaw. Wanda, umapal kayo iti gayem yaw. Iso akasta kayaw. Ah, Lisa, agawid ako. Mapan tulaan nga ni Jabalay ha? No saan ka adisi? Ala, mapan ako. Nakitam day, Jelisa. Talagang awan modo ti bakla gayem mo. Hay, kamaudyanan na, nakaawid akmat langan tatang. Kumusta nga iti biyahe malakaw? Narabyan ka pa na si Mang Bay. Okay lang matatang. Ay nawaw. Apay ka di? Dakil tinagbaliwa malakaw. Ha? Siksi ka may time. San akas ideal nagkuntong ka? Imudaw ka pa yan daw. Wen tanaanos ti amok ija abroad tatang. Ay naalak ko. Sigurado mas daw dagiti ka aruba inton makita da ka. Aglalo dagiti gagayim mo. Saan mat siguro tatang? Ay, sigurado na itanak ko. Ay, no mumlaan. No kasano ti pa nang idadanas daking ka dito. Ay nawaw. Ne, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan na nasabet. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak gumatang iti asukar, balasang kaw. Apay matakas na ti panangkita yung ay kanyak na nasabet. Si kakadinday ta Gloria. Ah? Ni nanamat, katuan, siyak day to'y. Ay nawaw, talaga dakkel tinagbaliwang basang. Daytan sabot tinjay kunada a glow up. Ah? Siguro nana. Ay na, sigurado ang mabigla ni Lisa no makita na ka. Jak ekspektarang nakastatilangam itang basang. Nasingpat ngamin ti amok ija abroad nana. Sa anak ang ma-stress. Iso siguro ako nayo ang nag-glow up da tao. Anyati ko nam itayan nanang. Nasalaw mo ni Gloria di tadalan itay agsapa. Wow, Lisa anak ka. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam anagawid. Ay na, nakla atak nga ron idinakita. Kunaklakit din no sa bali ata uti kasangsangaw. Nimat gayam Gloria, nag-glow up si ka. Anyati kayat masawan na ng saan matan anak ko taong, kan saan unay anangisip ita. Ad-adda apinmintas kit dia. Oho, sigurado akong kumpurmimat titinumtumar day tananang. Na, kaslasan ka naragsak para itibisprin mo iti high school kayaw. Ay nananang, ibagbagak lang tipudno. Ay, jak ambukan kalisa. No nakitam laang ni Gloria itay ay saus. Apay ko mananang,
Sigurado asi kantaw ta grup-grup nga alalay no agkuyog kayaw. Anya! Naimbag abigat mo, George. Gloria? Wen, siyak da ito eh. Ay, kwa, tay. Oh, apay akas ta tilangam ang nakakita kanyak bakla. Gloria, nakalti nagpaliwam. Nagluwam ka matang. Ha? Charing. Agyaman naklaunay bakla. Kastamot lang tinaibagan ni tatang. Uray ni nana sabet. Mano aglota nga iti tinumar mo. Ha? Sigurado asan lang aglota ti tinumar mo niya. Ay na kinapudno na sa anak-anag tumar iti glota wino anyaman nga agas dita. Ha? Nangisit ken nakutungak laang ngamin idi takanayon ti trabaho mi iji bangkag. Oho, di mo ilibak, Gloria. Anya ti panagkunam kada kami. Ignorante. Ay nawaw, kunakman mo mapangkay kayan ni bakla, Gloria, anak ka. Nagawid kami tataga. Kinapudno na napanak iti ayanda. Jak in pagarop akas sekit diti ibagana kanyak tatang. Ha? Anya ti imbaga na king kaya? Nagtumtumarak kano iti agas iso ang nag-glow up ak. Ay na, nukas tamat laan. Bayaamon ida. Kitno ka na yung dakangamin nga idadanis na kita. Agdakan ija abroad. Nga masikalat at itapik da kin Lisa. Jak maawatan no apay akas jay da kanyak tatang. Awan mo ti amo ka nagbasulak tapno idadanas dak. Ay, pawala ka. Mala, sa dabala. Saan mo kasapulan tigay makas kadakwada? Umapal da lang siguro. Di da maaklaw. At itaw nga idadanis da. Kat nag-glow up mutin ita. Kan adda pa yung nasingpit nga amo na ija abroad. Ay, no anyaman dagiti naragpat ko ita kat nagrigatak mo tatang. Iso asaan da ko man nga apalan. Jak impagarup adagiti pay tattao nga inbilang ko kaspudpun no agagayam ko ti mangidadanas kanya. Wen, imay nga ron ija balay di kalman. Ay, piman met a Gloria. Kat, anya ngay tinapan na imbaga. Nagkumusta laang man, friend. Ay, ungayam. Pudno ka diti na ibaga ni nanang kanya. Nag-glow up ka numatin ni Gloria. Ay, wen. Pudwa nag-glow up ni Gloria si ka. Siksin. Kat saan ang nangisit si ka. Aya, Ay, no, wow. Di mo ipagang umapal ka. saan na niya? Day tag-glow up na laang, ti apala. Oras yak mata. Itad niya kumaga pong umapala. Ay, ungayam. Awan ka diti inted na apasarabo para kan ka. Oray di na ko nigay ka. Ha? Sa anak na interesado, iti pasarabo nga iyawid na. Never. Oh, anya ter aramidem dito balay Gloria. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Likliklikan na ka di. Ay nawaw, day talaan ka diti makagapon no apay nga imay ka dito balay. Ay, kuha. Jak ngamin maawatan no apay akasta kayo kanyak. Ay sus, nag-glow up ka lang. Kunamla no asino kamutin akasisingpetan no agsao ka. Ay, awan mo't amok adakos nga aramidak kada kayo ah. Ay na Gloria, huston, agsubli ka kit din ija abroad. Kasla awan mo't tinagkakaduaan tayo iti kasta atrato yo kanyak. Gayam, pasarabok para kada kayo ka ni George. Itad mong tulangan ti para kinkwana, Jak na itad iti na minsan nga aldaw, tanapudot ti ulo na. Ay, saan mi akasapulan dagita apasarabo? Saan kami mat ngagbibising ka? Ay, si kabagayang Gloria Basan. Aywan na, imayak man taada pasarabok. Ay, Lisa, paunagam mo't ta bisita ba, anak ka? Ay, nananang saanan. Awan mo't laang tinapatag nga umay na ibaga. Amom, Lisa. Saanan anasaya ti kastang aramiden yu kini Gloria, ha? Ay, nawaw. Basol mi pa'y itananang. Apay,
Dakas ka di ti agpili iti gayam itapanawan. Agpudno ka man kanya, Lisa. Umapal kayo kadikin ni Gloria, iso akas ta ti trato yo kenkwana. Ay, sana? Amom, Lisa, nakaw. Saan anasaya ati kasta? Dakas ti panangidadanes iti padam ataaw. Ay, basta. Maasarak lang unay iti panagrup-rupa na, nanang. Dakkel tinagbaliwan ni Gloria ita. Kat masiguradaw nga iso ti maysa ang makagapaw. No apay akas taunay tigurayo kenkwana. Anya? Imbe sa maragsakan kayo kadagiti naragpat na. Saan mo taapalan nyo pa ikitday? Yahoo! Parang Lisa! Woo! Parang! Awan ni Lisa dito'y balay, bakla. Ha? Anda na patag ka na paranda. Kasta ka di? Anya nga oras di pa nagawit na nana? Jakpay ba siguradaw? Aga magtugaw ka. Tagsarita taan alapat, George. Ha? May papanitan nga? May papan kindi Gloria. Ay, nanana, pasensya kayon. Ngam sa anak ngayon may ditoy. Tapno pagsaritaan tayo lang, di may papan iti dayta, Gloria. Talaga ka di akas taon ay tigurayo kenkwana. Basta, mabwisit kami kinkwana. Adda ka di dakais, an aramidan na kada kayaw. Kwa? May salaeng ti kayat asawon dayta. Idadanes yun ni Gloria, ta umapal kayo kenkwana. Ha? Saan Oh, no saan gayam? Apay nga raw nga idadanes yun ti kayam yaw. Tsaka man amo kinanang mo, Lisa. Nagadula nga ipagpagana. Ang kasano nga no gusto ni nanang bakla. Anya nga uti kayat mo? Makigayim tamanan iti dayang Gloria. Anyan tulangan tilang ata. Nagkukuyog tayo nga eh. Day tamat laang ti kunak bakla. Nag-glow up matin ni Gloria. Sigurado adatanto ti agrup-rupang alalay no agkukuyog tayo atalaw. Sa anak mo takas ka klase ti tao ah. Gloria? Itay pa amang mangag ko ti saritaan yo. Lipati mo na anya tinangag mo ha. Ngamin, saan aparakin ka tayo dyan? Pudno gayam ti atap ko alikliklikan dak. Awan ti kayat asawon tinangag mo. Saan asika ti Gloria adakdakamatin mi anya. Saan na bale? No didak kayat agayam, saan kon nga ipilit ti bagik kada kayo? Ay nawaw. Saan arumbang asangitam di kasta klase ti gayem Gloria anak ko? Kit no lalabas ti panagidadanas daking ka. Ay, awan mo ti amok ang nagbasulak tatang. Kas kanayon nga ibaga. Umapal dalaing ka, iso akastada. Mabalin mat atulungak idang agabrod no kayat da tatang. Ay, di mo sayagin ti oras mo iti kakasta klase ti tattawa na ka. Makamiris tantaw. Enjoyem kid ti bakasyon mo dito Pilipinas. Tapanulang aldaw laang ay, agsubli ka manin iti abraw. Ay, uwan nga ro tatang. No di ta kakayak akasarita, bay amida. Tinapatay, kit amom awan ti dakes nga arabidem kadakwada anak ko. Saan mo tin nga umay ijay balay day di Gloria, bakla? Iti ayan nyo nga eh. Ay nawaw. Ura ideni. Saan mo ting umay manang Lisa? Ang mga no nasaktanan iti inaramid na. Nga ta? Dakas dagiti na aramidan taken kwa na iti kalabas. Panagkunakit nasken abumawi taken kwa na. Nag-glow up tayo dyan, manang. Kaya't mo kadimit, agrup-rupa na alalay, makukuyog tayo. Makamuditan ah. Makonsensya ka ngamin. Bakit di pa makonsensya ka man? Sumurot ka kit di kanya. Tamapanta iti ayanda. Kamali dagiti na aramidan ta. Iso arumbang laang adumawat ta iti pamakawan na.
Ay, adda kayo Lisa, George. Imay kami. Takayat ni ti dumawat iti pamakawan mo, Gloria. Gloria, pasensya kan kadagiti na isaw-sawang mikan ka. Talaga mo't ngamin ang nag-glow up kan. Baliktad mo't kan. No, idikit sikat ya grup-grupa nga alalay. No, kasta nga kukuyog tayo. Itakit, kasi lada kami mo't tan grup-grupa nga alalay mo. Wen nga rod. Damag mikat na singpat ka no, pa'y tibos mo ijay abroad. Wen, nasingpat dagiti boss ko dya abroad, iso sa anak una ma-stress iti trabaho. Ay na, sapay la kumaata mapakawan na kami, Gloria. Pudno siguro ti kanayon nga ibaga ni nanang. Nga umapal kami kan ka. Iso ang nagbalin kami adakas kan ka. Kinapudno na, idi payla ang anapakawan kayo. Nasakit tinakam ko iti panangidadanas yo kanyak. Ngam saan ko nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay na, thank you. Thank you. Ay, thank you, Lord. Hey, anak ko! Mas ligam na kita bisitan! Pagkapyam ida! Wen tatang, umayan! Umunag kayo pa, ituloy tayo iji unag tegsasarita. Umay kayo. Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itdan ti panangidadanas iti pada tayo a tao. Kanayon Tinagalam iti uken nga iniawid mo si Kaminda. Ay nawaw, intad dala ang deta kanyak nanang. Regalo ti gayem ko Hindi yu ibagbaga iti dadduma Sapay matlaw nga imported. Talaga nga imported day nga uken. Iso apakan ninyo ang naimbag nanang. Aguray ka. Saan ka di anay bagam kanyak? Adi mo kaya tagtarakin iti asaw? Sa baliitan nanang. Dog lover da tao itaan nanang. Ay nawaw. Imported ko naman. Ay siguradum lang ang maaywanam analaing day tanakaw. Nakakaasimat no iyawid mo. Kadi mo malang masikasaw. Anya kay lakit din. Ayan nanang. Saan abali Tadda kayo no bilang laang. Anya? Naimbag abigat mo, manang Minda. Anya ti umay mo gatang Gumatangak man iti dog food para iti aso. Ay na wow. Kunak mano di mo kaya tagtarakan iti aso manang. Sa baliitan bakla. Dog lover mat da tao itan. Mano akilo ti gatangam ngay. 2 kilo pa'y laang. Gumatangak tumanan no maibos. Ay, wen gayam. Sa dino ay tinangalaam iti aso manang Minda. Ginatang mo kadiwan, no? Win ko naklatan. Sana bale. Tadidamot am-amo ti gayem ko anang tad iti aso. Manang, okay ka lang ka di. Ay, uwan. Ginatang ko day nga aso. Nanginangarod si ka. Imported ngamin. Ay na, wow. Naimbag ka pa'y manang. Makagatang ka iti asong imported. Ay, kat siyempre, Ay, ikanak man pa'y gayam iti shampoo para iti aso. Pilyom tay mayat a shampoo ta sensitibo tinginginaan nga aso, bakla. Ni Mari Minda samag dyan nakita ngay may dito'y ayan mo bakla. Anya ngay ti may naginatang. Shampoo ken dog food, manang. Ay nawaw. An-anwan na ngay. Sigod mat nga awan aso na, tadi na kano kaya, tagtarakan. Sa bali ka nun ita, manang. No kasta, gimatang gayam iti aso. Wen, manang kurason. Impalastog ng tupay, alangin na kanu ti pinanggatang na iti aso na. Ay, na yan. Agraman day ta, ipalastog na. Amo man da dya tao, manang kurason. Masapol nga iso ti kanayon abida. Self-proclaim a dog lover. Awan pa, di makabulan na nagtarakin iti aso. Ng dog lover, kid di ka nun? Adda maran inyawid mga aso ko rason bakit? Nangalami ti dayta. Sapay nagkutom. Kas sakit na.
Napidot ko lang di tadalan, Lucas lakay. Nakakaasi tila nga na, iso ay nyawid ko na. May sa kadagiti street dogs abang bantaya. Ay nawaw. Naurnungan ti aso tayo, bakit? Ay, kat talaga akas na alakay. Nakakaasi mo at no baybayan tayo laang idangag kay wara. Huwan mat ka diya. Nasaysayatan ti kasta ng tigumatang ka. Pudno launay lakay. At least, makatulong ta. Ngala, agpakada akon, korason, bakit? Sika pa lang ti makamuli ti balay, ha? Agluto kanton, iti pangrabyan ta. Lumabasak, Mari Corazon. Ay nawaw, si kamat gayam minda. Sa dino tinagapwam. Di talaang Mare. Napan ko man impasyar ti imported nga aso. Ah, wan nga agpaiso. Madlaw nga imported ta sumare. Una, dog lover mat da tao inan. Kan talaga nga imported da iti asok, Mare. Nangina ti pinanggatang ko sila. Ay nawaw. Imbag man ta na ba alam tigim matang iti imported? Ay, kat siyempre, sika ngay madmara. Na ano ngay taasaw. Ay, so, nagkukutong damang. Apay akas tamo ti kudil da. Ah, ay, kwa nga men, mariminda. Ay na, di ka nagpalawag, Mare. Uray di mo ibaga, amuklatan no apay. Dahil naman jay aso nga agkaiwara dito'y lugar tayo. Pinidot mo lang day tanya. Ay, husto ka, Mari. Inyawid kon tanaka-kaasi man. Kunang tumay. Ay, piman mat amari korason. Nagtarakan ka pa ilaang iti aso no kastamo ilaang. Naimbag kumamot numayat tilahin Ngamsaan man. Ay na, nag-cute mo tanta aso man ang minda. Kita analaing ti aso ka. Ayun. Nagmayat aboy po yan. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon? Limabasak nga rod iti ayan da itay. Ay na! Na, Maasyanak si ka. Di na siguro kabailan ti gumatang iti aso. Iso adagiti latan agkaiwarang aso ti iyaw awid na iyabalay da. Adun ti aso na. Ngam uray may sa. Awan pa'y nakitak ni imported. Kasla masakit damay. apay, masapol ay nga imported ti aso manang minda. Nagtarakan ka pa ilaan nga rodman. No kasjay mo lang ang masakit. Ang mga numaakaran ka pa iti sakit dagiti tarakan na. Grabe ka mat manang minda. No siyak laang, nasaysaya at ang aramida ni manang korason. Ngamin, ado dagiti aso ang matultulungan na. Oh, ti ko namkit di nakabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Iso akas tater aramidan na. Makatulong di tanga. Ay nananang, nuda kayo lang tinakakita kadagiti aso ni Mari Corazon. Ay, Apay, dagiti aso namin da anak kaw. kasla agsaksakit damot amin nanang. Ay nawaw. Gagangay na ta street dogs dagijay. Nagtarakan pa'y laang iti aso no kastamot lang. Si kakit di mat anak kaw. Ay nananang, di na laang amin kabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Ay nawaw. Tapno ibagakken ka minda anak kaw. Ni Corazon nakalugaran tayo ti mako na a dog lover. Ngamain, saan nga agpilpile iti aywanan na. Anyat kaya't yung asawa nanang sa anak adog lover? Ti pudno a dog lover. Saan nga agpilpile iti taraknen na tapno laeng adda ti may pasikat na. Mariminda ti lumabas bakla. Kita man dahi ta babae. Intugot naman yung imported nga aso na. Sigurado, ama pa naman ipasikat, manang. Si kakit di mat bakla.
ipasikat na. Sabay, dadailan na kakalagiti kalugaran tayo. Ha? Di mo kanu kabailan ti gumatang itimported nga aso. Iso adag iti street dogs kanulaeng ti iyaw awid mo. Anya? Hay nako. Ammo pa'y ken manang minda. Di na siguro ammo adakkel mo ti gastos mo para kadagita nga street dogs manang kurason. Ay, nawaw. Naglukon day tamari minda. Isumat lagay ang makasjeti panangkita na kanya kay di na minsan nga aldaw. Nay, si kamat ti masalaw ko iti dalan, Mariminda. Sa dino ti papanan nyo iti asom. Di talaan, pare Lucas. Mapan ko man ipasyar to'y imported nga asaw. Ha? Gusto tinangag mo, pare Lucas. Imported to'y asaw. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon nga agsaksaki. Street dogs nga min dagijay, Mare. Una, street dogs dagiti aso na. Ngamin, di nakabailan ti gumatang iti imported. Tas jay ayamat ti dog lover. Di na mo tagpili iti aso. Sana kasta, Mare. Kaya't lang ti asawak ti makatulong. Iso nga imbes sa gumatang itimported. Dagiti latan street dogs ti pinili na nga iwanan. Oho!